Thiko ya kere ya icera rĩa kĩrĩa thikũ ithano mwena wa gĩcũa-inĩ. Na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto arahiũka gũteanĩria mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtheremio kuruhainie na thabarĩ ciake kaunti-inĩ itiganĩte. Akiuga kĩoneki gĩake akoretwo arĩ gũkinyanĩria ũthii wa na mbere rungu rwa itugĩ inya cia President Kenyatta na waendeti ũteti wa 2022. Mimi nataka niwaulize wale wote ambao wako na matatizo na mambo ya maendeleo, wawaulize wananchi wa Kenya. Ndio wametuuliza tuungane, tufanye kazi pamoja ili tuweze kubadilisha maisha ya wananchi wa Kenya, tuzalishe vyakula ya kutosha, tuhakikisha kwamba tunashughulikia mambo ya maendeleo, ndio Kilifi, Malindi na Kenya iweze kubadilika. Ruto agĩthingata ng'ethanĩri yake ya kĩũteti kũhũmũka kuona thabarĩ yake ya kũiyũkia ũhotani gĩthurano-inĩ gĩa 2022 ndarĩ aramĩambĩrĩria. Na watu wawache wasiwasi. Mambo ya siasa bado mambo ya siasa. Hii ni mambo ya maendeleo. Tumekuja kuanzisha bridge, tumekuja kuanzisha shule, tumekuja kuunganisha stima, tutaenda kupatiana title deeds. Wakati wa siasa itakuja bwana, tuliza boli, mambo bado. Abunge kuma mwena wa gĩcũa-inĩ makĩhũthĩra icera rĩrĩ kũhinyĩrĩria mũrũgamo wao wa gũkanyita Ruto mbaru 2022. Gũkũ mũikarĩri gĩtĩ wa abunge kuma gĩcũa-inĩ Suleiman Doria akĩmatongoria kũruta mũkana kũrĩ kĩama kĩa ODM. Thutha wake kuga nĩ gĩkũmatacũkĩria makinya nĩ kwagarara mũrũgamo wa kĩama. Na atakayekuja humu Malindi aje akileta maendeleo. Maneno ya ngefu ya kupitwa na wakati. Mambo kwenda mbele, sawa sawa? Iko wakati sisi tulikuona wewe wafaa, tukatembea na wewe, tukatoa mali yetu, tukaacha mabibi zetu. Wengine sisi mabibi zetu walikuwa ni watu ambao kila mwaka wanazaa, tukawaacha pia, ili tuone wewe vipi utafaulu. Lakini si Dori, si Aisha, wala si kiongozi yoyote aliyesema wewe usiwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni Mungu ndio alitoa uamuzi. Sasa kama tumesaidia upande huo, na sisi tukiamua sasa tunataka kusaidia upande huu kama wapwani tukiwa pamoja, iko makosa kweli? Leo tumetembea katika ile barabara, Mheshimiwa Naibu Rais. Wakati tulipokuja kwenye by election tukifanya campaign, tumekuwa tunachukua masaa 3-4 kufika huko Langobaya. Lakini ajabu, haujafika mwaka barabara imefika paka kule mbele. Kwa hivyo mimi mwenyewe najivunia, I'm so proud of our government as a Jubilee elected member of parliament. Hĩndĩ icera rĩrĩ Ruto nĩ ararugũririe waki wa ndaraca ya mũigana wa ciringi bilioni 2.3 na ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo kũrĩka ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3 yũkĩte. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩtagwo Mwaũra, Wagunya. Ngula.